Aye watsonga ka hina I manyangazi dokumisa so loko u nga se subscribe ni kombela u subscribe so namuntlha ni ku a ni endli video however ni ze ni tikuma ni endla clip leyiwani after ni vone post leyi ya Mapele. So at first post leyi yi ni hlekisini but then okay a ni hlekisa se ni tsundzuka leswi xiyisa lexi nga ku swi endleni la ku claim ku tuva n'wana wa xona na ku sukelana na vanhu ku lava ku vuyisa career ya xona ka level leyi yi nga za yi fika kona at its peak. Se ni swi vona ku hayi man swi nga endla tamani a ri na a bigger problem than leswi hi swi vonisaka swona. Lexi ni nga xi notice hi vutomi ku there's passion and ku va na swilo swin'wana na n'wanyana a fikaka swi endla vuton'wini loko leswi u rhandzaka swona swi tsandzeni. So vanhu hi reacta differently to disappointments. Ni vula ku van'wanyani va swi teka nkarhi ku amukela ku hayi ni ringetile swa music ni fikile la henhla na yona nyiko but then hi mhaka matikhomelo ma mina na ku tshama kha ni pfutsekisana na vanhu ndzi ni fika ka xiteji lexiya xo no one cares about me anymore. Hambi no rhuketela bini hambi no rhuketela mani ku ha ri hava munhu loyi a ni tekelaka nhlokweni na voho va ha ni tekeli enhlokweni to that extent ya ku hambi no tsala yini hi Joe Shirimani hambi no vulavula yini hi bini hambi no zama ku fanela Mr. Post, they won't give me that time, they won't give me that attention because a na ha ri na value ku fika kwalaho. So this is what Mapele is going through. Uze ku va na nkarhi where Mapele was up there a hisa nkarhi wa KFC nkarhi wa waya laha nga endla album leyi nga na Tim Shirimani. It was at the peak of his career. So at this stage no one wants to work with him because the producers who are upcoming, and I believe kuloko se va za va fika le henhla they won't want to touch him because of his behavior and matikhomelo ma yena. Se ri disappointed leriya ro at this stage ri la ku endla xin'wana na xin'wanyana ku leswi swo ri rhandzaka swona swi tlhela swi vuyela laha a swi ri kona. Ni vula ku rhandza music na fame. Se fame na music wa xona a wa ha match na leswi a nga sungula kona. So I think is having some sort of a mental breakdown. Leswi ni nga swi notice ku and plus n'hweti ya mental awareness leyiwani ma kuma munhu se a ri ku pengeni mi nga swi tivi and it's not a joke. Mental awareness ina nkoka and October I n'hweti ya yona. We have a lot of people va hela ku va tisunga ku ri hi kha hi tshama na vona masiku hinkwawo va kha va ba ti-jokes va kha va tsalatsala swilo va endla nga ri wo jamuka but then va kha va twa ku vava ndzeni. So hi yo ndlela yaleyo va pfukaka vanhu va endlaka sweswiya va kha va ringeta ku feel better. So you might get ku Mapele is going through that. So loko ni endla video leyi xo sungula a ni te ni la ku tlheriseta hi ku n'wi rhuketela but then ni tshama hansi ni swi hleketa ku hayi man ni nga vula swo karhi mi kuma ku tamani hetelela a ti dlayini kumbexana a nga ti dlayangi se swi vi worse. So I feel like we should be very careful loko hi deal na situation ya damani because I feel his pain jam. And one thing lexi ni faneleke mi xi notice ni nga xi notice hi page ra Mapele ne I ku page leriya ti-comments to tala ti va kha ti ta ka ti-fake accounts. Mi kuma ku i akhawunti leyi ka create-wa tolweni luwa leti va ku kha ti pfuna Mapele ku attack. So somehow ni tshame hansi ni swi vona ku chances are xiyisa lexi hi xona xi nga khoma ti-account letiya hinkwato because ku ve na nkarhi xi nga endle ti-account ti tsala ku Team Mapele and they left them. Tin'wana ta tona leti va kha ti rhuketela laha hi toho letiya ti nga cinciwa mavito from Team Mapele se ti ya thyiwa mavito ma vanhwanyani tin'wana ti ya thyiwa mavito man'wana. So it's very worrisome loko munhu a za a fika ka xiteji lexiya xo a tumbele identity xo ka yi nga ri ya mampela ku a kota ku vula xo karhi ku ti pfuneta ku attack. So I feel like seriously on a serious note I feel like he has a mental problem, or if it's not a mental problem maybe uphuta or swin'wana but then what he's doing is not ayoba.
swi ta swi diluzise value vanhwini, swi ta endla se va ri nyaza ngopfu ku hina leswi va ri nyadzisaka swona, because no one no kwahara munhu a nga ta hlamula swivulavula hi Mapele. Na mina this is probably my last video ni addressaka this, but then if it's mental, it's a mental problem, I think loko nga kusuhi na yena should take actions before it's too late. And one thing lexi ni nga xi notisa hi the man i ku the man is clearly gay, but then ti-deny to that extent xa ku swa divava loko u ze wo ti vitana hi lexi ti nga xiswona. Because n'wanuna u za a landzelela ti-physics ta n'wanuna un'wanyana, a xopela n'wanuna un'wana, a nghena ka ti-photo ta n'wanuna un'wanyana, a za a lava leyi ya lavaka yona photo yo endla nga ku a yi kahle, ku a ta kota ku yi posta ku lava ku swilo swi mecha leswi a vulaka swona. Wa chuhisanyana wa chuhisanyana, no ku pfinya ka ku pfinya. But anyways, that's all I wanted to say. I feel like this guy has a mental problem, and we shouldn't ignore the signs. Pfuleka matihlo se ti va ti onhi ngopfu, kumbexana loko ti nga onhi ngopfu ti hela ti onhela ngopfu na tona. So hi ku hina mi ni kurisiwe kahle, a ni vo n'wi bi a za a fa. Loko se hi ku ba, then u luzile leswi hina hi lavaka ku luza swona, you can carry on with your life. So hi nga zi hi ti bela ku dlaya Mapele. To win music, there's nothing more that he has to offer. I sikeleni no session. Look to boy. Nah, tu.